Кажи кој. Можам? Кажи, твоја видово. Океј. Очигледно дека пулзата не ни дојде добро. Ван ритам тотално последно прво половина, премногу офанзивни скокови, премногу поедина втора шанса, премногу освоени топки. Второ полувреме малку подобро, но за жал не доволно за победа. Честитам на екипа на Војна за добра игра. Продолжувам. Dobro, mi smo konačno blizu kompletiranja naše ekipe i to se vidi. Možemo da držimo duže intenzitet, pogotovo u odbrani. Danas su momci odradili izuzetan posao. Ovo je jedan veliki korak za nas bliže play-offu ABA 2 lige i nije još naravno gotov posao. Imamo još 2 utakmice, treba nam jedna pobjeda da budemo sigurni u play-offu. Čestitam MZT-u koji se nije predavao i koji vidi se da nije u ritmu jer se makedonsko prvenstvo trenutno ne igra, vidi se da dugo nisu igrali utakmicu, ali to ne umanjuje našu pobedu. Kažem, čestitam njima na borbenosti što se nisu predavali na 17 razlike, a mojim igračima na pobedi i na požrtvovanju koje su pokazali danas na terenu. Eto, toliko. Hvala. 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 Hvala.